Саламатсыздар урматтуу көрөрмандар, саламатсыздар урматтуу окуучулар. Бүгүн сиздер менен бирге корей тилинин 1-деңгээлинин 50 сабагынын ичиндеги 25 сабагын баштайбыз. Кана эмесе доскага көңүл бурабыз. Бүгүн сиздер менен бирге эсо까지 дегенди өтөбүз. 에서 баштап, 까지 체인. 집에서 학교까지, үйдөн мектепке чейин. 집에서 학교까지. 하나면서 텍스트에 공을 бурабыз. 오늘은 집에서 늦게 나왔습니다. 오늘은 бүгүн 집에서 үйдөн 늦게 geç 나왔습니다. çıktım. 오늘은 집에서 늦게 나왔습니다. бүгүn үйдөн geç çıktım. 8시 반에 나왔습니다. 8시 반에 나왔습니다. 8:30다 çıktım. 교통이 복잡했습니다. 교통이 복잡했습니다. 교통, transport, 복잡했습니다. başalaman bolchu. 복잡합니다. başalaman 복잡했습니다. өткөн başalaman bolchu. 오늘은 버스를 타지 않고 지하철을 탔습니다. 오늘은 버스를 타지 않고 지하철을 탔습니다. бүгүн автобусқа отырбай метроға отырдым. 지하철은 아주 빨랐습니다. 지하철은 아주 빨랐습니다. метро аябай tez болчу. tez жүрдү деген сөз да. 집에서 학교까지 15분 걸렸습니다. 집에서 학교까지 15분 걸렸습니다. 집에서 үйдөн 학교까지 мектепке чейин 15분 15 걸렸습니다. эми көнүгүлө биринчи грамматиканы кайталап коелу. мына 저는 집에서 학교까지 걸어갑니다. 저는 집에서 학교까지 걸어갑니다. мен үйдөн мектепке чейин жөө барам. 아버지는 집에서 학교까지 버스로 갑니다. 버스, автобус, 버스로, автобус менен, автобустун жардамы менен. 아버지는 집에서 사무실까지, 오피스ке чейин 버스로 갑니다. автобус менен барат. 우리 친구는 서울에서 부산까지 기차로 갑니다. 우리 친구는 서울에서 부산까지 기차로 갑니다. биздин досубуз Сеулдан Пусанга чейин поезд менен барат. эми урматтуу окуучулар, кийинки нерселерге дагы көңүл буруп коелу. Бүгүн 25 сабакты өтүп атабыз. Ар бир 5 сабак мурунку 4 сабактын жыйынтыгы болуп эсептелет. Ушуга чейин биз эмнелерди үйрөндүк? Мына корей тилинде этиштердин жана сын атоочтордун негизги формасы да менен бүтөт. Мисалы, када, бару, када, бару, 갑니다, барат, барам, барасыз. Бардыгына эле ушул бир форма колдонулат. 갑니다, мен барам, сен барам, ал барам, тигилер барам боло берет да корейчеде. 갑니다, мен 갑니다, сен 갑니다, siz 갑니다, алар 갑니다 боло берет. 친구가 갑니다, досум барат. 갑니까? барасызбы? 친구가 갑니까? досум барабы? 친구가 갑니까? досум барабы? 갑시다, баралы. 갑시다, баралы. 선생님, 갑시다. 선생님, 갑시다. 아가이, баралы. 가십시오, 가십시오. барыңыз. 선생님, 가십시오. 선생님, 가십시오. 아가이, барыңыз. 선생님, 가십시오. 아가이, барыңыз. 가지만,
바람 비록, 바랏 비록. 가 негізгі формасы 가다. Да алынып салынат. 가 жиман, жиман деп қосылады. барам, барғаным менен деген сөз. Мысалы мына 도서관에 가지만 공부하지 않습니다. 도서관에 가지만 библиотекаға, китепханаға барам, бирок оқубайм. 도서관에 가지만 공부하지 않습니다. анан кийинкидагы кандай биз грамматикаларды өттүк. 가니까 баргандыктан. 가니까 баргандыктан. 사람이 많이 가니까 자리가 없습니다. 사람이 많이 가니까 자리가 없습니다. адам көп баргандыктан 자리, орын, 자리가 없습니다. место жоқ. 가서, барып, 가서, барып. 집에 가서 점심을 먹습니다. 집에 가서 점심을 먹습니다. үйгө барып тамак жейм. 집에 가서 점심을 먹습니다. үйгө барып тамак жейм. 가기, 가다, бару. 가기, бару бул этиш. Lan да, 가다 деген сөздөгү дааны алып салып, ордуна ки койсок, анда зататооч болуп калат. 가기, бармай. же болбосо барыш, бару. 가기. 학교에 가기 어렵습니다. мектепке барыш кыйын. мектепке бармай кыйын. зататооч болуп өзгөрөт да, ки кошулганда. 가는, бара жаткан. 가는. 그 식당에 가는 사람이 많습니다. ал ашканага барган же бара жаткан адам көп. 그 식당에 가는 사람이 많습니다. ал ашканага бараткан адам көп. эми көнүгүүлөргө көңүл буралы. 버스를 타셨습니까? 버스를 타셨습니까? 버스, автобус. 버스를, автобусту отурдуңузбу деп сүйлөйт да корейлер. Бирок кыргызча которгондо автобуска отурдуңузбу деп которобуз. 버스를 타셨습니까? 타다, отуруу. 타시다, улуулар жөнүндө сүйлөп атканда шини кошобуз ортосуна. Отур, анан отуруңуз деп бизде уз деп кошулуп атпайбы? Ошол сыяктуу эле корейчеде дагы ши деген үчө кошулат. 버스를 타셨습니까? автобусқа отурдуңузбу? 아니요. 버스를 타지 않고 지하철을 탔습니다. 아니요. 버스를 타지 않고 автобусқа отурбай 지하철을 탔습니다. 아니요. 버스를 타지 않고 지하철을 탔습니다. жоқ, автобусқа отурбай метро가 отурдум. кийинкиси. 지하철로 오셨습니까? 지하철로 метро менен, метронун жардамы менен. 지하철, метро, 지하철로 бир нерсенин жардамы менен деген мүчө, ро. 지하철로 오셨습니까? метро менен келдиңизби? 아니요. 지하철로 오지 않고 버스로 왔습니다. 아니요. 지하철로 오지 않고 버스로 왔습니다. жоқ, метро менен келбей, автобус менен келдим. 밥을 드셨습니까? 밥을 드셨습니까? 밥, тамак 드셨습니까? жедиңизби? 밥을 드셨습니까? тамакты жедиңизби? 아니요. 밥을 먹지 않고 빵을 먹었습니다. 아니요. 밥을 먹지 않고 빵을 먹었습니다. жоқ, тамакты жебей, нанды жедим. кийинки сүйлөм. 이쪽으로 오셨습니까? 이쪽에서 오셨습니까? 이쪽에서 오셨습니까? бул жактан келдиңизби? 아니요. 이쪽에서
오지 않고 저쪽에서 왔습니다. 아니요. 이쪽에서 오지 않고 저쪽에서 왔습니다. 조 bulacaktan emes, 대dig이작단 geldim. 영어로 하셨습니까? 영어, 앙글리스체, 영어로, 앙글리스체, 영어, 앙글리스 딜리, 영어로, 앙글리스체, 영어로 하셨습니까? 앙글리스체 söylediniz mü? 아니요. 영어로 하지 않고 한국말로 했습니다. 아니요. 영어로 하지 않고 한국말로 했습니다. Yok. Anglisçe söylemeyi, Koreyce söyledim. Keyinki söylem. 젓가락으로 드셨습니까? 젓가락, 다약자, 빠워치기. 젓가락, 젓가락으로 드셨습니까? 다약자면은 yediniz mi? 젓가락으로 드셨습니까? 다약자면은 yediniz mi? 아니요. 젓가락으로 먹지 않고 포크로 먹었습니다. 아니요. 젓가락으로 먹지 않고 포크로 먹었습니다. 포크 대gen vilka. 포크로 먹었습니다. vilka면은 yedim. 안되면서 keyinki 것들을 지하철이 어떻습니까? 지하철이 어떻습니까? 메트로 간다에. 지하철이 어떻습니까? 메트로 간다에. 지하철이 깨끗하고 빠릅니다. 지하철이 깨끗하고 빠릅니다. Ушул жерден биз произношение көңүл буралы 지하철, 철, чыдан кийин билинер билинбес х бар. 지하철, метро. 깨끗하고, 애기 깨끗하고, 깨끗하고, 빠릅니다. 빠릅니다. 에키프 빠릅니다. 데스. 메트로 таза, 잖아, 데스. 깨끗하다. таза, 빠르다, 데스. 지하철이 깨끗하고 고 되긴 잖아 되긴 сөз다. 고 빠릅니다. 데스. keyinki сөйлем. 남대문 시장이 어떻습니까? 남대문 시장이 어떻습니까? 남대문 시장이 어떻습니까? 남대문 바자르 간다에. 사람도 많고 물건도 많습니다. 사람도 많고 아담다그 көп, 잖아 무용다그 көп. 사람도 많고 물건도 많습니다. 아담다그 көп, 무용다그 көп. keyinki сөйлем. 제주도가 어떻습니까? 제주도가 어떻습니까? 제주도가 어떻습니까? 제주도 간다에. 아주 조용하고 아름답습니다. 아주 조용하고 아름답습니다. 조용하다. 든치 아름답다. 고스. 아주 아야와이. 아주 조용하고 아름답습니다. 아야와이 든치 잖아 고스. 설악산이 어떻습니까? 설악산이 어떻습니까? 설악산 도수 간다에. 설악산이 어떻습니까? 설악산 간다에. 아주 높고 나무도 많습니다. 아주 높고 나무도 많습니다. 아야와이 비익 잖아 다락다그 көп. 그 여자가 어떻습니까? 그 여자가 어떻습니까? ал аял 간다에. 아주 예쁘고 친절합니다. 아주 예쁘고 친절합니다. 아이와이 수루 잖아 스읒. 고속도로가 어떻습니까? 고속도로가 어떻습니까? 고속도로 скоростная дорога. tez yürüyüşü yol. 고속도로가 어떻습니까? 아주 편리하고 빠릅니다. 아주 편리하고 빠릅니다.
아야와이 tez, 아야와이 ың가йлуу жана tez. 아주 편리하고 빠릅니다. 아야와이 ың가йлуу жана tez. Урматтуу окуучулар, ушуну менен бүгүнкү 25-сабагыбызды аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.